e botswetswe. United Kingdom e ntsheditse lefatshe la Ukraine £2.6 billion go tokafatsa itshireletso. Mo go tsa metshameko swa Flamingo se letse e buile ko morago go pateletsa maleka a dinno tse tharo setlhopha kgatlhanong le Traffic. Ntselo e lela ga Thato Kgosimore yo tla beng a rela sa metshameko ga re ntse re tsweletse. Patricia Tshobonyane o ralona ka puo ya diatlamothosong ka mogela a bo di amogele. Dipula tse di go somaneng ka bokete maabane kwa Moshopa di sentse borogo ja Jerusalema jo bo kgabaganyang noka ya Hatsalatladi. Borogo jo bo kopanya tsela e tswang ka marekisetsong a Shoprite go ya go kgotleng ya ga Madukela tota. Mookamedi mapodisa a Moshopa Superintendent Shikuma Lesetedi o tlhalositse gore go na le ditsela tse dingwe tse ba ka di dirisang ka jaanong tsela eo e tswetswe. Mo tsatsing la maabane la di-1 na re itemogela dipula tse di bokete mo bosigong ka nako ya bo 7:30 go itlhelele masigo gare ka bo 12 mme mo nakong eno taketse sebaka se ke go thagise motswana itse gore dipula tsene tsa baka ditshenyo mo motseng wa rona tse e leng gore borogo ba molako wa Hatsalatladi bona ba heleletsa bo kgaoganye ka bogare mme mo nako ya gampieko borogo jo re botsetse e le gone go leka go somarela matshelo a Batswana. Ka jalo motswana e ke kopa gore o dirise ditsela dingwe tse di leng teng. Borogo jo ke jo botswang ha shopong ya Shoprite wa ka goteng ka Madutela mme ka jalo go na le ditsela tse dingwe tse di leng teng tse le re ka di dirisa go hema sone seemo sa dikotsi. Magolego a melato ya polao le go itseela dikobo ka dikgoka ba re ba kgethololwa fa go diragadiwa molao wa phokoletso dikatlholo ba re seo se ba baya ka mosing gape se nyenyagatsa maikalelo a puso a go tlhabolola lephata la dikgolegelo go nna la ka go sešwa ba rotse matshwenyego a kwa go mothusa tona wa molao le ka go sešwa ya Magolegwa re Augustine Nyatanga fa etetse kwa kgolegelong ya Selebephikwe a rutlepe go Karabo Molusi. Tlhwara boroko mo magolegweng a tlholetsweng polao le ba ba itsetseng dikobo ka dikgoka mo kgolegelong ya Selebephikwe ke melao e patagangwang le tsetlana ya molao motheo wa lefatshe ya bo 53 e neelang tautona dithata tsa go fokotsa dikatlholo tsa magolegwa. Ke setse ke hitilwe ke di-presidential pardon di ka nna 4 mme mabaka e le go nopola melato ke ha ka molato wa polao mo ba ithale gore re tsewa re le batho ba ileng gore ga re a tshwanela go ya go setšhabeng ka kutlwelo bothoko ya tautona. Ke tshwere dithutego tse di seng kana ka sepe tse ke di dirileng ke le mo kgolegelong le bone ya borreba talente o e nyelela mo kgolegelong yo mongwe wa rona o ne a thokala ga maloba ya tshwereng thutego e seng kana ka sepe ke mongwe wa batho ba ne ba dira tsela kako re ba dira melato mme re ikamogetse bangwe ba tile ha ba ise ba thola mme ha ba tsena ko makgotlesetshekolong kwa Mongame ba tebo gote ba duele dibeili tsa ma 3.5 a ba tonna ha a sepalwa ke gone go duela madi a ba yo seka ba hetsa ka tholantsho a le gone batho ba berekelang go digadine ke bone ba dirang gape gore dilo tse di sekatsa tsa masente kare hela ba tswa ke na le dinepe tse dingwe tse leng gore te di supa motso kwa teng ga ke itse gore o le metokwane tsena e na le ka ha e dirwang ka teng special o ithela e ntse ya batho ba berekela go di-webshop o tla bona bangwe ba dira dingcola a itseela gore ene o direng a tenana le o mongwe a mothaba ke dikgang tse di se sepiri. Melato ya polao le go itseela dikobo ka dikgoka e tsewa e le metona mme mo kgolegelong ya Selebephikwe ke mengwe ya e di gogang kwa pele e le 46 le 72 ka go tlhomagana mo magolegweng a le 307 ba kopa go fiwa sebaka sa bobedi mo botshelong ba re le fa go na le ditlhaelo mananeo a ka go sešwa a fetotse boitsholo jwa bone le ka fa ba le bandilo ka teng. Ditiro tse di dirwang mo dikgolegelong tsa diata tse dingwe tse di tshwanang le go dira bo metakaseana go dira bo plumbingnyana bontsi ya tsone di kwa borwa go nna thata gore re tsamaele gone ko borwa jale ha sile gore re go bona ditankane jaaka ga go buiwa teng gone kwa ke sa itse gore a lebaka ke gore dikoloi di a shorta tse di ka re isang ko mme ke ithakentse ke ngwe re ga ka gore ha o ya go makgotlasekelong
dikoloi ga di šome. mo go sekasekeng matshwenyego a magolegwa puso e lebanong ke namane tona ya tiro ya go rarabolola mathata a kgokgontsho ya bong a apesitseng lefatshe kobo ka letshoba le go sekegela maikutlo a setšhaba ka melato ya mofuta o a gatisitsweng mo pegong ya lekoko la tshekatsheko molao motheo ya ngwaga wa 2022. Karabo Molosi, BTV News, Silibi Phikwe. baitseanape ka go farologana kwa moletlong o neng o rulagantswe ke mokgatlho wa UB Criminal Justice Society ka tshwaragano le mmegadikgang wa tsa borukutlhi go tsweng kwa mokgatlhong wa Untold Stories with Rachel Sibinyane ba supile nako e gorogile gore puso e fetole ditsamaiso tsa dikgolegelo gore nne lefelo le magolego a agiwang sešwa go hedisa mekgwa e ba itshwaretsweng gore ba tle ba kgone go boela mo setšhabeng le go nna lefelo le le thusang mo go tsa dipatlisiso. Moletlo ono o tshegeditswe ka maikaelelo a go tla ka go arogana megopolo ka kotlhao e tsentseng tsebetsebe ya katlholeloloso. Rutlapego ka wabetswe Mpulubusi. Go ya ka molao wa lehatshe la Botswana mo section 2.3 e supa fa o pehela yo bonwa molato wa polao ya motho a lebaganwe ke go atlholelwa leso. Subsection 2 e supa fa modira molato a ka fiwa katlholo e sele ko nteng ga katlholelo leso fa go na le mabaka a utlwalang a ka tswang a thotheleditse modira molato go bolaya. Kgwedi eno e simolola go tla kgolo ya boikuelo ena ya halo tsa Phasma Moyo le Unangweni Alton mo go kalediweng ka go ba atlholela go nna mo kgolegelong. Kgang e ne a tsenya tsebe ka bangwe ba dumela fa tsetlana e ya go leba mabaka go tlhileng modira molato e baya ba tswa setlhabelo ka fa mosing. The pathologist report does show that Ifilo was blocking the knife. She was trying to swat the knife because she had like defensive wounds moments on her. So my question is, how did then the Court of Appeal arrive covering Unangweni Alton was acting on extenuating circumstances? But Pero nyala tsatsi khanye go heletse go tilwe the extenuating circumstance di teng sa ntlha ke provocation ya ditlhapa sa bobedi ke khanya gore o nole go jaba the previous day go itlhele moso ya latela moswi mme go sela bosupi bo pega go ile gore go ganetsa gore o naano ne re nya batla bola. It was 17 hatwe gompieno ba 14 gora gore ha ile gore ono o rile pholo ya gago e mo gore ba bararo ba kalediwe gora gore ga wa go Dikgang tsa dipolao di tsweletse ka go gola mme go tlhalosiwa fa nako e gorogile jaanong gore dikgolegelo e se ka ya nna kwa badira molato ba phuagangwang teng mme nne mafelo a agang sešwa magolegwa. Before it's your prison sentence, only for 5 years. However, on the second or third year, that's where that thing come in. It's called restorative justice. The restorative justice, it allows a victim, the sentence is ke gone ha victim e tankana le gore o batla go applyela early release ata mo Botswana the body when it's our prisons they don't consult the victim motho gona go go tsenya maybe the sentence ya go e khathilo e bilo mo society. Nngwe ya megopolo e duleng mo bokopanong jo ke gore puso e sekaseke gore babelaelwa ba lete tsheko ba sa amane le ope kgotsa isolation bail gore ba seka ba kgopakgopetsana le batso setlhabelo. Wa Betswe Mpulubusi, BTV News, Gaborone. Dr. Precious Serero wa Phemo Clinic a re go botlhokwa go oketsa kitso ka bolwetse jwa endometriosis ka gore setšhaba le mohama wa botsogo ga ba itse thata ka jone. Fa bua ko moletlong ono o rulagantswe ke ba Endometriosis Foundation Botswana wa go tsibosa batho ka bolwetse jo. Dr. Serero ka ile fa bolwetse jo bona ditlamorago tse di sa siamang mo setšhabeng le mo itsholelong ka bo dira gore motho a seka kgona go tshela sentle ka ntlha ya ditlhabi le tsapa le go tshwenyega thata mo maikutlong. A Rutlapego ka go rata Moranyane. Kgwedi ya Mopitlo ke e tlisang bomme malwapa le ba botsogo mmogo ka ke kgwedi e go rutontshiwang ka bolwetse jwa endometriosis. Bolwetse jo ke bolwetse jo bo sa foleng jo bo amanang le ditlhabi tse di botlhoko tse di amang botshelo jwa bomme segolobogolo ka nako ya ba bona setswalo.
You find that it affects their quality of life. These are women that are missing work every month. These are girls that are missing school every month because of... tla fitlhela gore bolwetse jo bo ama matshelo a bomme ka jana bo ba gatelela go tlhoka go ya ditirong le gone go ya sekolong ga o le mosetsana ka jalo go le botlhokwa go ruta batho ka bolwetse bo ka fa bo fitlhetswe ka nako go motlhofo gore bo tsibogelwe bo batlelwe diritibatsi jaaka re itse gore lefatshe leno le lebane ke kgwetlho ya koketsego ya malwetse a sa tshelwaneng ka jalo re bone go le botlhokwa re le ba Phemo Clinic go nna le seabe mo tirong ya and keep on increasing. So as a clinic, we saw it fit to take on this responsibility to raise awareness and not just be a clinic that's just waiting. So like I said, we only raise awareness. jaaka ke setse ke buile re hano go tla go le ruta le go le lemotsha ka bolwetse jwa endometriosis re le kalana le le ikemetseng se re ka se dirang ke go ruta batho le bone ba botsogo ka gore ga ise ba itse sentle ka bolwetse jo aware of these issues. Mesadi Sitshidi o ne a bua ka maitemogelo a gagwe ka loeto la bolwetse jwa endometriosis ke opara itulo go le thata ke sa kgone go tsamaya ke sa kgone go dira sepe. When I came there go theater gape ne ke buswa gantsi ntse go te I'm not an emergency kore keletso a rona is Endo Sisters re batla gore le re akanyetse gore bolwetse bo is not just a minor thing, ga se flu, ga se di-bad period pains. malwetse a sa tshelanweng ke nngwe tse puso e di beileng ko pele thata mo lenaneong la ditlhabololo tsa lefatshe leno go rata Moranyane BTV News Gaborone go tshosantsule di gantsa botsana television re a tswelela mongwe wa bana ba babedi ba lelapa lo Ramotshwarakgole kwa Molepolole ba ba neng ba tlhokafala morago ga go wela mo dihuting le le neng le tletse metsi kwa kgotleng ya Magokotswane teng kwa Molepolole beke e fetileng o phaketse a bolokilwe Kgosi Motshwarakgole yo neng a tsena kwa sekolong se se botlana sa Magokotswane o tlhokafetse dingwaga di fera bongwe tota a rutlwepego ka Tanki Sentsho Kgosi o kailwa fa e ne le ngwana yo didimetseng a le botho mme gape a rata go tshameka seo se supa fa e ne le ngwana yo itekanetseng ka jalo leso la gagwe e le tatlhegelo e kgolo ka janana sa ntse a le monnye botsadi le barutabana ba solofetse go le gontsi mo go ene ke ne ke mmitsa Kgosi ka gore e ne le ene o leng gore ga ke tsena o phakisa bana ba jara 30 sweets ke mmitsa Kgosi ga ke tla ka tsona ne ke soloetse go gontsi bothata mo go ene batsadi o ntshwapogetse Modimo ha go segofatsa ka ngwana o le motsadi ga o solofele gore mo nakong e khutshwane o ka motsaya mme le nna ya ke le morutabana ga ke segofadiwa ke Modimo gore a nnele group ya bana ke irute ga ke solofele mo go bone go ka nna lo ke ka reng ao Modimo o motsere nako e sene yone re utlwile botlhoko mme ke gore re santse re palelwa ke go amogela thato ya Modimo boeteledipele jwa motse wa Molepolole jwa bo botshologile ka dipalo go tshedisa bo Ramotshwarakgole ba tsamaile ba babedi le ba sambala ba botlana thata go ra gore batsadi ba bone ba ne ba sologetse go le gontsi mo go bone le ba sologetse gore ba tla hetsa lekwalo la bosupa be ba ya go godimo a be ba go di university be ba bereka mme Modimo o dirile thato ya one a ra mogeleng seo. The book of 2 Corinthians chapter 1 verse 3 to 4 it says lekwalo la bakuranta la bobedi kgaolo ya ntlha temana ya bobedi go ya go ya boraro ya re Kgosi o mo boleng teng jwa Modimo kwa lefelong la kagiso le thitibalo go motsegang ebile le go motsegeleng Khosana ya kgotlana ya Steken Hill Kgosi Sabata o tlhalose fa mahuti ao a neng a ipiwa bogologolo fa go dirwa ditlhabololo a le borai mme kopo e le gore puso ya katele kana agelelwe mo godimo ga mo batsadi ba kopile go tlhokomela bana segolo jang mo dipakeng tsa dipula Tanki Sentsho BTV News Molepolole
lekalana la Local Enterprise Authority le ya le sa tswa go tsena mo tumalanong ya go dirisanya le khamphani ya monogae ya maranyane ya e-market solutions go dira lenaneo le le tla thusang bagwebi ba monogae go rekisa dithoto tsa bone kwa mafatsheng a sele. Lenaneo leo ke le le itsegeng ka leina la Takealot la maranyane a lefatshe la Aforika Borwa go thusa go bapatsa dithoto tsa batswana kwa mmarakeng wa lefatshe leo. Makalana le ya le e-market solution a beile monwana tumalano eo ka la botlhano mono ga borone a rutlepego ka ke letleletswe somolekae. Tumalano e tla ka nako e ka lone lefatshe la Botswana le dirang ka tsotlhe go atolosa tiriso ya maranyane e le tsela ya go thusa batho ba lone go dirisa sebaka se se tlang ka lenano la AfCFTA le tlhofofatsang kgwebo mo kgaolong ya Aforika. Moshinjana lephata la madi le ne la oketsa bokete jwa ledi la pula kgatlhanong le ranta go tswa mo go 45% go ya kwa go 50%, mme jaanong seo le sone se na le bokgoni jwa go tsisa dipoelo mo bagwebing fa ba rekisa mo mmarakeng wa lefatshe la Aforika Borwa. As the Local Enterprise Authority, part of our strategy, one of the objectives in our strategy is to ensure we assist. Re lemoga gore ga rena palo e ntsi ya batho mo lefatsheng leno, mme jaanong re tshwanela ke go batla mebaraka ya mafatshe a mangwe. Ke yone maikaelelo magolo a rona re lelea go tlhomamisa gore bagwebi ba monogae ba bona mmaraka kwa mafatsheng a sele, mme jaanong re ka se kgone go dira se re le nosi. Re tshwanelwa ke go nna le tirisanyo le makalana a mangwe mo mehameng ya kgwebo, ke sone se tirisanyo e leng mosola fela thata. Say, how can we partner so that we can assist our SMMEs to export, at least for now, to the Republic of South Africa. In October 2024, e-market successfully signed an MOU. Ka ngwaga wa 2014 re ne ra simolola go dirisanya le marekisetso a maranyane a Takealot, mme maikaelelo magolo a rona le ka nako eo e ne ile go thusa batswana go rekisa dithoto tsa bone mo mmarakeng wa Aforika Borwa. Tirisanyo ya rona le lekalana la lea go tsweledisa maitlamo ao ke sesupo sa gore re kgathala ka bagwebi ba monogae. What then led us to Leah's doorstep. Dikgwebopotlana tse di tlhophiwang di tla rutuntshiwa mo go tseneletseng le go baakanyediwa go sala se se tlhokwang ke Takealot go itebagantswe le boleng jwa dithoto tsa bone. You cannot send things to another jurisdiction and expect that go rekisa dithoto kwa mafatsheng a mangwe go tlhoka gore dithoto di nne tsa boleng jo bo rileng. Ga gona jaaka mogwebi a ka solofela dipoelo mo go se se senang boleng, segolo jang lefatshe la Aforika Borwa le lone le setse le na le bagwebi ba lone phadisanyo e kwa godimo. What we will be taking to e-market and eventually exporting to the foreign country meets the expected quality standard. As you are out there doing whatever it is that mogwebi a nna le sebaka se tshwana le se o tshwanetse a ntsha dithoto tsa boleng jo bo kwa godimo. Go a kgonega gore bagwebi ba mono ba dire sentle le kwa dimmarakeng tsa mafatshe a sele fa ba ntsha dithoto tse di nang le boleng. Lenaneo la e-market accelerator program le solofetswe go ema nokeng maiteko a puso a go tswakanya itsholelo le go thama mebereko. Ke letleletswe Somolekae, Botswana Television, Gaborone. Go tswa re tlhodimeletsa mafatshe a sele. Mafatshe a United Kingdom a ntsheditse lefatshe la Ukraine £2.6 billion go tokafatsa itshireletso mo ntweng le la Russia. Tumalano e beilwe monana ke tona wa tsamadi wa Ukraine Sergei Mashenko le tona wa tsamadi wa UK Rachel Reeves. Tumalano e tla morago ga phuthego ya gatautona wa Ukraine Volodymyr Zelensky le tona kgolo wa UK Keir Starmer. Tona wa tsamadi wa Ukraine Mashenko le o supile fa se le kgato e kgolo go thusa lefatshe la bone go iphemela mo go la Russia. Fa tswa la gagwe Starmer lefatshe la UK le tla tswelela le baemenokeng. Tumalano e tla morago ga go tlhagotlhana ga gatautona Trump le tautona Zelensky ka la botlhano. Sebaka jaanong ke sa tsa metshameko Thato Kgosimore o eme sentle. Traffic kgotsa Machimengenga Boys jaaka ba tlwaetse go bidiwa ba tsereketa pele ka thogo ya ga Martin Daka mo motsotsong wa bo 20 morago ga metsotso e le mebedi go itse one le gopelo a lekalekanya dinno.
ya re pele ditlhopha di ya boikhutsong ba memorwalela a nosa ya bobedi ya Bafana ba Letswai e bonsoa Flamingos. Ya nna e ka re ga go a lekana Khazadi Guthe a nosa ya boraro mo motsotsong wa bo 61 go fa Traffic ketapele ya tse 3 go tse 2. Mo nakong ya tlaleletso Bafana ba Letswai ba lekalekanya dinno ka leoto la ga Samuel Mokgoro mme motshameko wa ya bokhutlong ditlhopha ka bobedi di lekalekana ka dinno. We had control in our hands. We conceded first goal, but character of my guys is amazing. They immediately equalize after. Re ne re tsere taolo ya motshameko rotlhe le setlhopha sa Traffic morago ga go nosiwa nno ya ntlha batshameki ba me bana ba dira bontle go lekalekanya dinno. Ke ikwatlhela ditshono tse di re latlhegetseng kgatlhanong le motshwara dinno mme ke dumela fa ba tla dira botoka mo motshamekong o latelang. Players who didn't convert it, they will do that next game. It wasn't going to be an easy game. We knew coming into it because re ne re itse fa itsile go nna motshameko o thata ka gore soa e ntse e tla e dira sente mo metshamekong ya yone e fetileng. The time that our game today was going to be a tough one. Setlhopha sa Traffic se wetse mo maemong a bobedi ka dintlha di le 41 morago ga gore Popa e pagamele go godimo ga loko ka go fapha Extension Gunners ka tse 3 go e le 1. Karabo Sibili, BTV Sport, Francistown. Pego e sa tswang go feta yeo e ne le ya magareng ga setlhopha sa swa Flamingos morago ga gore di tshameke Maleka ga mmogo le Traffic. Maleka a nnotse 3 mo motshamekong wa league ya FNB Premiership o no tshamekela kwa ko Francistown. Me fa re tswelela mo motshamekong o mongwe gape o tshamekilwe maabane kwa lebaleng la metshameko la Phalape setlhopha sa Morupule Wanderers se fentse sa Nico United ka nno e le 1 go lefela go itsone sakeng ka dintlha. Bafana ba Magala jaaka setlhopha sa Wanderers se itsege ba tsene mo motshamekong o ka maikaelelo ka godimo go kgobokanya dintlha di le 3 ka bane ba kubugela United ka nno motsotsong wa boraro go tswa mo thagong ya Gateto Mpuisa. Morago ga nno eo ditlhopha tsa simolola go oketsa lebelo la motshameko wa Wanderers ba batla nno ya go atolosa ketapele fa United ba ne ba batla go lekalekanya dinno seo mme se ne sa retela jaaka karolo eo e ne fela Wanderers ba santse ba eteletse pele ka nno. Mo karolong ya bobedi Wanderers ba tla ka diphetogo mo legareng le go tlhaselong ya bone mme ba netefatsa gore ba tswala ditshono tsa United go ba tlhasela le go ba nosa. It was a game of two halves, a beautiful game of football. First half, just from kickoff, they had the breakaway there. They had a 1-1 with our goalkeeper, and then we escaped the. Ntse motshameko o montle go tloga go tshimologong mo karolong ya ntlha ka jaana re kgonne go sireletsa ditlhaselo tsa setlhopha sa Nico mme re nna le tshono ya go nosa nno e ntle gone mo karolong ya ntlha. Ke itumeletse tiragatso ya basimane ba me morago ga nako ya go ikhwitsa ka jaana go sepagetse fa ba ile ba tsaya molaetsa ka tlhamalalo ka bane ba simolola go tsaya taolo ya motshameko ga re tswa ko nakong ya go ikhutsa. To put our foot on the ball, we played with confidence, with more cohesion, which was beautiful. But maduo ao a raya gore Wanderers ba tlhatlogela go nna mo go tse 5 tse di kwa godimo fa United bone ba tswelela go nna ko tlase go ba ba okametsweng ke selepe sa magagane. Go itsone sakeng BTV Sport Phalape. Fa re tswa mo go tsa kgwele ya dinao re le bajalo tsa softball setlhopha sa Vikings sa bomme se fentse sa Wales ka metabogo e roba bongwe go efera bobedi mo motshamekong o neng o tlola ditlhase wa leki ya Botswana Softball Association. Motshameko o no tshamekelwa kwa lebaleng la National Diamond mono Gaborone ka Matlhatso a rutla kagiso molelekwa. Dithopa ka bobedi di sala di nkgisela magwafa phala ya ntlha e sena go lela ining ya ntlha e ba dithopa di kwadisa metabogo e le 2 sethopa. Mo ining ya bobedi Vikings ba tsholetsa tshameko ya bone ining yo e wela Vikings ba eteletse pele ka metabogo e le 5 go e le mene ya Wales. Mo ining ya boraro ga lebega fa Wales ba taba itharabologeletswe ba kodisa metabogo e le 4 fa Vikings bone ba retelela go kodisa metabogo. Mo ining ya bone le ya bothano Vikings ba kodisa motabogo o le 1 fa Wales bone ba retelela go iponna motabogo mme seo se raya gore Vikings ba fenya motshameko ka metabogo e fera bongwe go efera bobedi ya Wales. Ra beta ka nna ke eletsa ka teng ra beta re nile le di base re swetse mo di basing gantsi we didn't score
re lose ka mabakona gore we didn't bat well ka hana re eletsa ka teng. Even our pitchers, they didn't able to control the game. Kana hala ga pitcher is the engine of the team. Ha gongwe go nna boketenyana ha ba santse ba palo go control ke ba gola ba santse ba sa itse go control game dia ja santse re le ka go disa hale and one other thing se re go re se re paledisa gore bo re khona go renne le team e strong ke bona gore di tsa rona di phataletse. We are not living mo motsimo wa ya ka le tsore team a jwaneng. Coach is very difficult. Looking from the previous game. Ga ra tshameka sente mo tshamekong wa rona o fitileng mme gompieno re tsile re ikeletse go fenya popagano ya rona re le batshameki le ditare tsa bakatisi di re thusa fela thata gore re kgone go fenya go tshimologong go ne go le bokete mme fela re kgonne go fenya. First time go le boketenyana but at the end we made it. Mo metshamekong e mengwe e tshamekileng ka mathatso Wales ya borre e garasantse Vikings ka metabogo e 14 go e le 3. Kagiso Molele kwa PTV Sport Gaborone. Pego eo e re tlisa jalo kwa bokhutlong jwa dikgang tsa metshameko tsa Botswana tonight tsa nako ya bosupa pele re kgaogana a re kgate motlhala re lebetse neng di digoga kwa pele. Setšhaba se rotloediwa go efoga go dirisa borogo jwa Jerusalema kwa Moshopa ka bo santse botswetswe. United Kingdom e ntsheditse lefatshe la Ukraine £2.6 billion go tokafatsa itshireletso. Swa Flamingo se letse buile ko morago go pateletsa maleka a dinno tse 3 setlhopha kgatlhanong le Traffic. Wetso tsa nako ya bosupane re go tshwaretse hela dilekalo re tabogela go ba tepolwapi. Re na le thulaganyo ya Family Feud tla ba e latela moragonyana. Betsu madume amagala se mosala pele sediwa ke Samuel Ramotonto selekeng sa pula gatisitswe mosono ka nako bro be dikse selatela masuma robedi le bongwe kora le kgetho primary school masume a supa ko kokotsa primary school masuma maratar le bobedi ko Sesung primary school masume a marataro ko Sernani primary school masume a matlhano le bobedi ko Mabua Sehube wildlife camp masume a mane le borobedi ko Metsimantsu primary school masume a mane ko Batsheng farm masume a mararo le borobedi ko Johanna Park masume a mararo le bobedi ko Dupale Mepe farm masume a mararo ko Johanne Med station masuma mararo ko Sekgwasentsho artificial insemination camp masuma bedi le robedi ko Sekgele JSS masuma bedi le bone ko Molepolle prison masuma bedi ko Kona Sereto JSS le sumele robedi ko Khomokasitwa primary school sumele botlhano ko Kule primary school sumele bobedi ko Hatsala Tadi crops robedi ko Neos farm borobedi ko Khali Hill JSS bosupa ko Gabane crops borataro ko Rycops JSS botlhano mo Gaborone game reserve bone ko Nojani Med station boraro ko Tsau wildlife camp le bobedi ko Savuti wildlife camp. Sonto sola pisana kwa gompieno se supa ga bona maru mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno mme malo motala o supa gona le kgonagalo gore maruya a ka duma kgotsa ka nisa pula segonjelo mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno mo gola ka moso marata thiba lefatshe leno ka bophara mme gona le kgonagalo ya pula ya fegadima mo mafelong a dikgalo tsa kgalagadi boro go tlhaba kgatlheng kwene le gare le bokone bothaba mme pula ya ta phatala mafelo a dikgalo tsa nghabe gantsi le borwa mo mosong gone go taekutsa go le bothito go dikgalong tsa gantsi kgalagadi borwa boro go tlhaba kgatlheng kwene boro kgalagare le bokone bothaba ka sena sa re le borwa bedi go go le sumele borwa bongwe mme go bokone ja kgalala gare tshobeleng gabe gone go taekutsa go le mogote o masomabedi mo mafelong ka bontsi mo tshokologong go taekutsa go le bothito lefatshe leno ka bophara ka sena sa masomabedi le bosupa go eng go masome a mararo mme fa re bela toropo dingwe mo borwa jwa Afrika re setse go nagala pula ko Maseru le Johannesburg mme marata a thiba ka bonthamo ko Manzini Gqeberha Appington le Cape Town re setse go nagala pula ko Antananarivo Beira Harare le Lusaka mme ko Windhoek gone go ta thiba ka bonthabong marata a thiba ka bonthabong ko Blantyre le Dar es Salaam mme ko Luanda le Kinshasa gone re solofetse kgonagalo ya pula ne ke le tshwaretse go le ka lebetso go sa topolo a PN Brock.
Family Feud Botswana is proudly sponsored by FNB. Coming up on Family Feud, two families compete to name the most popular responses to a survey of some simple questions. The answers are locked into our game board and every point is worth 50 pula. In round 3 and 4, the points are doubled and tripled in round 5. The family with the most points at the end of round 5 play for a jackpot of 50,000 pula. Botswana, it's time to play Family Feud. Give it up.